Get against the king of the ring. Go against the king of the ring. Ti'n gwylio'n dweud? Hei, mae Gwion a Richard yn fyny fanne. Hei, ti'n dyma Gwion. Get you all. Okay. Yeah, that's one. Dwi'n meddwl bod chi'n gwrando, de. Mae Deian. Okay, sorry. Gei di deud be ti eisiau deud. Iawn. Torri O na, dwi'n mynd lawr fanne. Matthew. Oh Matthew. no. Na, Gwion, paid y ti. Ti'n trapio fi fewn, no way. Torri gyd o'r coed na, oce? Torri gyd o'r hein lawr. Wait, Gwion. Matthew, ti'n clywed fi? Ti'n so fast, that dwi'n methu no catch o fyny fy ti. Diolch yn clywed fi na chdi. Dwi'n meddwl bod o. Matthew, Be ti'n meddwl? ti'n clywed fi? Ti jyst yn sefyll yn neidio I fyny ac I lawr. Na, Gwion, paid. Os dwi'n mynd yn y dŵr, ti am trapio fi fewn. Dwi'n gwybod mae hynny wedi digwydd o blaen pen o'n ni wedi gorfod cael pen o'n fi wedi marw gyda diamond armor. Wel, gyda gyd yr armor. Ti'n clywed fi? Deian, ti'n clywed fi? Ynddo? Dyna ti ddim bow and hero, pam, ie. Dwi'n meddwl. Matthew, Ie? wyt ti'n clywed Gwion? Na, hefyd, dwi'n methu clywed o. O, oce. Chris, ti'n deitha be I wneud chi? Iawn, oce. Clirio'r coed. Ti'n gwybod lle mae Deian? Deian, pwy dy Deian? A lle dwi hefyd? Top Mr Summers. Ie. Dos ato fo, a lle mae Gwys hefyd, a mae eisiau torri'r coed na gyd. Oce, mae genna I diamond axe I fi helpu. Ai, iawn, perffaith. Gall ti'n edge. Iawn, mes. O, hwnna'n ei glir o lot. Na ni, ti eisiau helpu nhw hefyd? Ie. Idea. I'd teleport it to your man. Gwion? Yeah. Gwion? Yeah. Ia, Matthew? Lle ydy'r tŷ nath ni wneud? Dwi'n Ti'n meddwl. bod yn y castell, ond dyn ni wedi bildio tŷs. Lle fa nhw? O, maen nhw wedi cael ei marw, do. O, Capel Celyn? Ie. Wel, yn anffodus. Ti roi dŵr yna fo? Do. Pam? Hwna'n weis? Wel, hanas, Matthew, dyna ddigwyddodd. Oh. Dyna pan nes di fflydio fi nes I marw. Ti'n trio. Dwi'n ymddihiro, Matthew. Ma'n iawn. Anyway, oedd genna I ddim good armor though, ond oedd genna I at least diamond sword. A nes I capio, a nawr mae genna I pethau hyd yn oed well. Ond os ma'n spiders na? Na, dwi'n mynd i'r cysbydad. Na, ond os ma na? Ne na, dwi'n isio. Na, dwi'n meddwl. O, da iawn. Gei di cicio fo'r daylight, ddim night. Dyn ni di wneud, pa gwni. Yo, yay. At least you have a protective shield. Hey, seeds. I hate your seed stuff, ma. Cer o, ma. Os ydym tafod sy'n tew. Da ia. Dyna fo. Let's chop some wood. Wait, Gwion? Ia. Ia, mae dweud ia. Ydyn ni cael torri'r coed gwyn a gwyn? Yndi. Ia, please. Ia, dwi'n torri o'n rwan. Mae gennau dau. Hei, dwi'n hwnna! Sy'n dweud, bod i'n gwneud negotiator yma. Be mae ddifio dal yn gwisgo diamond armor? Na.
Dwi methu deud hefyd dwi'n... Ond at least mae efo am. Ond dwi'n just dwi'n gyd o pethau fi wedi dechrau mainio. O fi am mainio'r wood yn allu dwyno. Y lleidr. Hei, hwnna dim fi! Ti'n dyma! Hwnna dim fi! Aha, diolch. Diolch yn fawr iawn. Y lleidr. Hey, edrych! Free wood! What, I just stole some free wood. What, I just stole some free wood. Dirt? Who wants dirt? Aha! Ti'n gwybod i dirt yn Gymraeg, Matthew? Ti'n gwybod beth i dirt yn Gymraeg, Matthew? Oh, yeah. Hey, stop Okay. Yeah. Ian, Yeah? ti eisiau collected the wood? Dwi eisiau fod casglu'n o'n do. Bach o wood. Herwydd mae gen I 44. Ti eisiau fi gael one stack i ti gynta? Cael loads, gymaint o fedri tho. Loads, gymaint o fedri di, Math. O, dwi wedi ffeindio tri gwyn. Eto. Tro ma di neb am dwyno gan y fi. Famous last words. Herwydd dwi wedi ffeindio fo yn barod. A dwi... Forward? Do you have a forward? Dwi'n mainio hwnna. Maen nhw o hyd yn mainio fo pen dwi'n mainio lawr neu dwi'n mainio. Maen nhw'n mainio fo. Wedyn dwi'n hitio'r llawr yn galed. Not cool. Dwi'n fy mynd i mynd fewn y tri eto. Mwynhau'n gweithio. Yippee! More wood for the stack. Yippee! I'm doing it alone! Da iawn. Gwion, Ia. Yeah? ti isio stripped oak log? Neu na? Pob peth. Pob peth o si. O iawn. Shoes yn ei ffot o'n, di reit? We're gonna loads of things. Ti gallu gwneud thanks to pethau dwi wedi gael. Ar Minecraft fi, mae'n deud paid a don't leave floating trees. Cyngor i ddiwas. A dwi'n gadael nhw floatio yn yr awyr. Ti efo one stack? Os genna ti hyd yn oed stack? Herwydd mae genna i 40 gwyn bridge log. A genna i 48 oak log. One stack. Ti efo one stack os mae'n 64. One stack. Seriously? Wel, dwi wedi ffeindio lot o coed nawr. Iawn. Mainio mwy. Ynddo? Wel, dwi'n torri nhw then. Torri'r coed am i lawr. Gwion? Yeah? Gwion? Yeah? Mae gen I stack i ti. Dod yma i gael o. Beth o fydd efo'r castell? Pick up ready. Dod o fo'r castell. Dod o fo'r castell, Matthew. Dwi yn y coed a dwi wedi lostio fy hyn. Dwi'n y coed. Gwion? Gwion, gai jyst cael y stack ma? Hefyd dwi am gael y stack o'r un gwyn.
Os mae rhywun eisiau cast 28 o word, dwi efo cast 22. Word, alright. Lots of wood. Gwion, Yeah. dwi'n ready for pick-up. Herwydd dwi'n lost yn y coed. Be? Mae'r goll yn y coed. Yna, dwi'n dod yn ôl, dwi wedi ffeindio'r ffordd, dwi'n dod yn ôl. Gael gwneud un peth bach. No. And I got it in one shot. Sorry, look, I got some beef. Okay, do you know? Yeah. Whoa. Gwion. Yeah. Oh wait, no, sorry. Ia? Ti'n am, Matthew? Dwi'n tablet i'r pethau. Okay. Gwion, Oce. dwi ar top y pethau. Dwi'n siŵr mae'n mwy. Oh wait, Gwion, mae gen i Be sydd, Davs? Mae gen i Diamond Axe yn barod. Geith yn arall. Gyd un arall, Lewis. Oh, diolch. Gyflastus. O na, lle torri trwy. Hey! Oh, wait, now I'm going to... Nifty blocio! Don't get him fair! Blocio, you're not jam. Ow! Just my foot! What? I newid yn This is poison the bear from top, Mr. Salmon. I paid the doing every armor. Then I doing no no. Then I say, Ti'n ofyn os Matthew? Di Matthew'n dallt bod top Mr Sammers di'r dei am y disgol efo? Ydy Deian am y ysgol efo, ie? Ie, mae dei am Matthew wedi ysgol fi gilydd. Matthew, yeah? wyt ti'n gwybod pwy di top Mr Summers, wyt? Na. Deian Whittam? That them in. Ti'n mynd i ysgol efo? You're doing pethau fi o hyd. Ti'n mynd i ysgol hefo fo? Na? Wait, Dejan! Ie. Ia. Wait, ysgol Penberas, right? Ia. Yeah, dwi'n gwybod ti. Ie. 5 wythnos! Ti'n fwyd yn ffyn. O, ia de. O na, nath Deian symud 2 wsos do. Ar ôl wythnos gyntaf ond de. Ia de. Hwn di'r gwechau'r wythnos. Fucking the life for some fuck. Na, Gwion. Yeah. Ie? Gawn ni fight. Gawn ni fight dragon yn wneud gyda'r un arall. Na, be nawn ni, mae'n siŵr de, ydy, ar ôl ni orffen y castell ma, a castell arall hefyd, wrach da ni'n mynd i'r neddau neu i'r end. Dwi wedi Na, gwneud dwi eisiau fake mostod. just wneud y thing ar un i wneud y tro dwytha. Fel o ti di sbwnio fewn dragons a pethau. Neb, di off yw ne? Neb yn off yw ne? Oedd neb yn awn. Cofia? Fi'n cofio. Oeddech chi'n licio fo? Yeah, very funny. Ond dwi just ddim eisiau marw.
Ond dwi jyst ddim yn hoffi dragons come yn blowio fyny pethau. Dyna beth ddim yn hoffi. O, reit. Hei, pwy sy'n eisiau raw beef? Ddim yn gael o. Fi nath cilio'r mochyn. Wel, fi nath cilio'r... Lladd y mochyn, ie? Na, pan mae gennau beef. Ow! Alright, dwi am bit af y beef. Dwi'n... Gyrru o mawi No! Ow, come on! Twll eto. Twll yn berry. Hey, ouchie cackle! Alright, oh, ma' hwnna ni. Woo! Dun, dun, dun. Be ti'n neud, Del? Ti'n neud dicio? Ti di teleportio ni fewn eto? Just teleportio ni at... Oh, ti'n fan'na. Oh, reit. One! Oh, dwi'n all hyn yn colli. Hey, gyd i teleportio fi, please. Hey, paid a ti beidio mynd yn y chest ma. Paid a ti beidio mynd yn y chest. Yn di chest fi. Ie, ti'n hyn yn teleportio. Chest fi. Play, teleport if you will be a harsh not with the point play. Oh, no. Hello. Dim byd I gweld y baba. Be wyt ti'n neud? Never get through. Wait, na, dwi'n wastio gyd o stuff fi. Sorry, from the mistake. Oh, wait, I hit you be right on. I'm going to darn arall. Diolch yn fawr iawn. Mae'n Diolch am rhoi mochyn iddo fi. Diolch am rhoi sheep am mochyn iddo fi. Dwi angen bwyd. Ie, mae gennau 3... Ti eisiau bach o bwyd fi? O, di cacan di mynd o'r castell? Na. Sori, tisan. Pwy eisiau bach o raw pork chop neu raw lettuce? Oh, look, mini pig. Tara, twmbat o fi. Ti ddim yn gael dim byd am mochyn bach. Dwi angen bwyd. O, ideal, da. Gais neud un peth bach? Wel, dos yna ti'n bwyd. Cacan yn y castell I chi. Tisan y castell. O, geisi'r fon, tisan. Cacan! Tisan. Ti eisiau bach o bwyd? Lot o tisan yma. Na, just plantio mwy o... Dwi'n mwyn cofio'r gan
Cacan i dila, hwnna de. Tisa mae'n dweud de, ia, dwi'n iawn, dwi'n tad. Na, ti. Mynd drod o'r at. Tyson, na chdi, that's the one. Okay. Ww, lle ti, mate? Hei, pwy sy'n oakwood planks? Mae gen i fel 20 stack. That's the heck. Na, na i cyfri. Wow. Mae gen i 3 stack. Oes dwi'n gyda cowl? Dwi'n angen cowl. Tom Mr. Stamina. Dwi'n gallu rhedeg dim mwy. Dwi heb digon o bwyd. Ydy'r castell, lle ti, da? Dwi'n teleportio chdi dyn. Iawn. Oce, da i wneud dwi... Ti eisiau fi wneud dwi? Na. Oh yeah. Good cake. That was one good cake. Hello. Good cake. She's on the ground. Oh, hey, Cleo. And you can go on. You can show them any planks on there, cofio, ti'n goffen, bydde wan. Whoa, da iawn ti. Wow. Wow. Haha. Oh yeah. Yeah, really. Kenny Brown. Did you see some praise about it? Oh. Busy. Cleon? Kenny Brown. Diolch yn bach o surprise iddo fo. Be? Hello, Matthew. Johnny, kill your team! Oh, dwi'n methu twtio ti. Oh yeah. Never leaving here alive. Ti'n efo fi? No. I can run now. Free. Oh! Sayonara! What? Oh, she's sneaky. Oh yeah. Round the corner. Sayonara, See? Hello. I will always be alive.
Point play. Tell the opposing genre. Point play. Please paid the internet off. What did you do? Ah, Point play. Yeah. Point play. We are paid the business internet off, please. No. Whoa. Please, we are getting teleport to me. No. You can't be fuck you. Edrych ar y top. Oh, na. Woo. Delicious. Tasty. Everybody needs cake to live. Run! Point play. No! Hey, sarà top, mister. Stuff you want to do. Stuff you want. Yeah. Funny, right? Yeah. So funny when I fall. So funny. So funny. Matthew. Paid y symud. Point play. Tell the opposing genre. Ah, please. Nid o symud. Ne, fi symud. Oh, yeah. Clever. Wait, I did test on it. Well, poison in it. Na. Point play. Tell the opposing genre. Point play. Point play. Tell the opposing Get Yeah. your best guess to get healing on me. Then do you want to have a 3 life? The cat coming in. That's right. Try that first if I... Cake. Oh, how I've missed you. Hmm. Ooh. Can't live without cake. Fun fact. Cake is the center of this world. Without cake, there would be no human beings. Ti'n iawn, Dan? Cake. The food of God. Pretty sure mae fi yn trio cael ni mewn. Dim fi nath neud o. Mae fi wedi neud o. Fi'n evil. Fi'n yr enw gemau'r fideo. Dafydd. Come here, gemau'r fideo. Yeah.
Na, dwi Cool. eisiau... No! Dwi eisiau allan o'i fideo, nes o blocio fi allan. Ie, ti'n dall bod ti'n fideo, dweud? Be? Ti'n dall bod ti'n fideo? Huh? Ti'n dall bod ti'n weld ti? Hey. What? Lava. Oh no. Never. Yeah, do we? Oh, Mama. Da funud, no, da funud. No. Dwi o? Ie. It was yours. O ti'n gallu... O ti'n gallu... Dwi o? Dwi o? Ie. Dom? Ie. Gallu roi i fi meddwl gwyn? Gallu cyfio na skeletons y pack? Beth, ni'n gallu roi defensive. Okay. Who's down here? Dwi just rhaid i fi bach o never. Hello, get my video. Play, teleport, win like red team. Na, gwio? Ie. Gwio? Ie. Gai bach o nether brick. Gai bach o defensive thingy, so ni'n gallu defendio. Please! Just i defendio'r castle. Dwi'n meddwl, dim i defendio fy hun, defendio'r castle. Had os mae'n y dragon? Mas i'n marw. Please! Dwi'n siŵr defendio'r castle. Cutie dove. Oh, Rich, yeah. bydd ydy'n cybed ni sy'n llafu efo bloc fa a dyna ateb i'n acw. Na. Mae gwys yn dweud na, mae ffyw. Ha? Mae be? Be the question? Os mae'n cael stwff... Gai bach o nether bricks o'n nhw'n gallu neu nether, dwi'n meddwl, bedrock i protectio'r castle.
Chydig mae'r funud. Paid yn disgwyl hwn. Paid yn disgwyl hwn. Dwi'n neud rhywbeth i'r pobl gyda bow and arrows. A Daf, ti'n ma ben, na teleportio chdi fyny fyma. Does i'n ôl stwff chdi, dy Daf? Mae'r sesiwn ben rhan, ti'n beth? Mae'n 4 gloch. Iawn. Ti ddim yn na, teleportio chdi fyny fyma. Dwi'n neud rhywbeth i un o'r pobl sydd gyda bow and arrow. Siwtio trwy'r twll yma. Tri eto, ia? Dwi'n... O, reo, si. O, ti ma? Point play. O. Ti? Iawn. Dwi... Oce, na ydyn y sesiwn mae ben, oce? Wyt ti? O, fanne. Iawn. Ond mynd i siarad sy'n prosesa. Iawn. Oce. O, sori, lle dwi wedi dwi'n... Remindio fi wrth nesa, Daf. Atgoffa fi wrth nesa. Oce. Iawn. Diolch yn fawr iawn, guys. Tyna, fawr gael tad o fi. Double!